Voin ni hian lairam mi puite UDA te chuan chi bei kan bu chewa tun huna hian kan rama sokarna chungchanga mi puya ngai dan sang sang te om thin chu wangin voin ni hian tu dik UDA te chuan mi pui riata kan ram din hun sokarna hetenga han om ta nuwa hian kan din mun dik tak thu dik ron puan chua atulin kan sia lairam mi pui sia ta win nia hian chu kan ron sei chuak don ani pakatna chuan tun din hun kan ram din hun hian chungchanga hian ZPM Legislature Party LADC te hian LADC 10 minority sokar ang kalpui renga hi LADC mi puita zalo na kan ngaya apoi kan ti khop maya minority kan ti chung kan thiam anga democracy a chuan atam jok ro re na sokar na kalpui thin ani tununa ai ro chuan ZPM Legislature Party member som pakhat te hian sokar na an kalpui meka hi apoi kan ti tak zeta lairam mi puite zalu na po kan ngai ni apani na chuan LADC sarkar bukna paltlang lo awanga LADC sumle pai budget 2025 to 2026 man theilowa aumle sarkar na thoklo po lak theilo na mo purtu hi mi puiten kan siat sian atulin kan sia Legislature Party ZPM leader le chairman te ania heta mo purtu te hi lairam mi pui aya dokan an dokan hum him na konga ma an lak ring awangin hetiang thili thleng ani apoi kan ti tak zeta kan rami puin har san tam tak an tok mek thlani lo kan la theilowa thingtanga phei chuan nasale zolin har sat nei kan tok mek helaya hian atsan bulpui beria kan ni puiten kan siat apoi mo nakina kalaron soifia anga atoi zongin tuna ZPM sarkar ando kan do nge ni kalsan du te lo te awanga hetiang din huna ding me ki kan ni ti kan rami puin kan siat kan du ani apathumna chuan chairman in floor test ko tura hiatina adong non foba chute chung chuan ko du lova voini kan thlenga hei hi democracy ram chuan sarkar paljutna democracy dan paljutna ani ti hi mi puiten kan sia da tu plain kan sia tuma kan vain dem na nilovin sarkar in kalpung ania chuta chuan chairman hian floor test hi ko du lo wa voini kan thlen pha ta ani nakina chiang le zolin kan la soi anga apalina chuan tun hai LADC sarkar ka inoya governor of Mizoram le Mizoram sarkar malak na hi dan ngoya uluk taka malak na ni in kan ngai kan lom le UDA ni maila ZPM sarkar chunga po kan lom sarkar dan ang takin engkim an kalpui ni governor po hian kan dan le dun kalpel mielovin dan nuaya engkim akalpui ti hi lairam mi pui te hian vinia hian kan triat kan du apanga na chuan LSA kan ti Lai Student Association in kan ramle namtana ka an suai hi azom kan ti khop maya UDA te hian hetiang thil thlen thin chana akai kuang ber anti defection law nei thuai ke ni chung kan du khop maya UDA te chuan anti defection law kan nei lo wang hian kan zirlai te purun au chu he tul thin kan dem lova anti tur antia te po kan ngaya chu ti ro le ro chuan anti defection law kan nei lo wang hen hetiang thi le aron thleng le thina apoi kan ti tak z ani khang point panga te kha atlang puya voin nia lairam mi pui te riata kan chan chin kan ron pho chua du ani
chiang kuang zo kin heming paheng point panga te hi asoi zaw na tuna pu h lalngon sanga MDC ti thung nar bel tu in alo nei anga ke hi samulian mol chin lungtian bial tu MDC kani a helaya ka vela mathu hi pu bian thang puya sanga is bial tu ani a asil berai mi pusi ram chianga college veng bial tu zaom tak MDC ani pusi pu h lalngon sanga Sophia na te kan thu le la point panga te kha nei turin tuna aku ta hun te ole ram le ham ta na kan tho pui kan chan chin bumi te in zabain chi bai voi na hen ka buk chewa hei tun huna kan ho tu pai na soyam khan UDA angin tun hi press conference kan tia achulna in min norve to ate po kan ngaya mi puina kan khria ta na ka du chu eng banga UDA ming thar hi lo piang le tangot nge ni tilai hi kan soi fia te la thain ka ria achana chu tun hun hi min thriat sak ve ngin ram le mi pui kan rong bol na tura kan ming thar nei United Democratic Alliance kan ti minga press conference kan nei voi khatna ni awangin mi pui te pon min thriat sakai thain kan thria kan ram ro rel na chiri le boi no yang lang thin awma amai ro chu heng zong zong te hi democracy na kentel kan dan le du ni na arim ti lo ni chuang si lo he kan ram ro rel na democracy lian per rama India ram chunga kan oma heng thi la hi avoi khatlen na ni lawa theng fo maya chu mang chuan kan dan pui siam tu te point anti defection law kan momota ni antia central lamte state ten rom hanan siam an ni chu khami phanga in kai fuwa in nia amai ro chu ke ni autonomous body local body kan ti ho hi kha dan siam ve theina nei lo wa kan oma wangin chu dan siam chu chak le thin maila kan ho tu ma sa te thorim na po tu na hian alo pam chu ta nakina ni khami chungchang po kan soinga chumi khain hoi kal zela chuan tun na ya ZPM legislature party than hi elect ding akha member nei tok to lo wangin United Democratic Alliance tia mingin voin democracy takin democratic form of government ro rel na hnuaya MNF MDC somle pakhatte Congress MDC pakhatle ZPM legislature party and member panhi ten BJP an zom ta wangin BJP led government UDA ti kha LADC sarkara piang turin ruam han na kan siama chutiang chuan kanramin kai hoina governor in district council affairs ministry council of minister kal tlangin midan kola chuta kannu le pate aizol lama omte hena he heting hi kan din munan ditae ro rel na phong hi kan vuan ve thei asin tin kan han kala anni point in hong takin kan dan ni ve te po min za sakin sarkar hi siam thein ni min tia chuta chuan mei ni ni sang te le som ni le panga khan UDA legislature party kan leader ata na kan chop chopu in zangur chu kan governor in district council and minority affairs kal tlangin CM appointment in pek saka chu appointment lo chuaka chuan ni som chunga floor test nei tura ruam han na siam kha kan nia tuna hian chu order chu LADC a sarkar na phong von mek tu ZPM legislature party te hian democracy na phu tangin absolute majority nilovin minority majority po nei chuang lovin tuna hian member som le pakhatin do kanan chuasan du ta silova keini chuan dan le dun huaya aizol lama Mizoram sarkar te kan governor autonomous district council en kol to luber te zai ngai zelin voin ni thleng hian ke kan pe na keini chuan do kan lu hi man mo tur nge man mo lo tur ti lam hi kan in nga na ni lova kan ramin ma mo na zona kan chung ro rel tu kan nam ro rel na min pe tu le min ven pui tu ra pathian min pe kan dan le dun te le kan governor te Mizoram sarkar district council affairs and minority te kal tlangin he do kan hi in rem fel wat ta hi be se na kan nia chumi tu po chuan
kan sarkar te point ruang man min siam saktura kan ngaya tuna ZPM legislature party na minority sarkar min kalpui chu democratic norm sakal tlata he member nei to chuang silwa sarkar na laken pui du tlat ZPM legislature party leader kan siam zom tak po hi ngai tu na mang thale sila kan mi pui te kan nam le kan ram he zom e maya pathian ina min dan mun te kan om na mun tur te hi ngai tu chiangin he do ka na hi ani point ram taka akal sa na hi base na nen mi pui te ai win kan clear tlat ani ti ka kan soidua apoin pan hi na chuan kan ho tu pai na soi kha kan sarkar pianga kan lom pui ani kan lom puya state ta ZPM legislature party sarkar het takin adinga la autonomous district council alo ding bia kan lom puya amai ro chu mi puin kan nor thu ni lowa mi puin he sarkar na phong hi opposition ten kan nor thu ni lowa democracy kal phunga chuan majority member khan sarkar na siam turin mala mai thina chu democratic practice ani amai ro chu than hi man kal main an member chen khatte in an rin tok tak si lawa chuan sarkar na siam puya min som tu le min be se tu anoma member kan tin ta ka chuan democratic form of government din tu le democracy ram lian bera ko sa gam niam angin democracy tun num nan etiang hian UDA hian ke pe na ni ti kha lai ram ni puite le zoram ni puite poina min thiat sakhi kan du tak zeta he ZPM sarkar lo ding ta kha kan riat angin pu vizir sanga kai hoi sarkar kha February ni som ni le pali sang ni le som ni le panga a pusilang mon thanga kai huai sarkar nam thuin ZPM legislature party sarkar an siam thei thu nei tu ten henan thena governor in district council and minority affairs kaltlangin ni som ni le pali February sang ni le som ni panga appointment a pia khai appointment a khan kan dan tlo chanin rule som ni le pakhatna sub rule 5 tlo chanin ni som thum chungin floor test ne ya he appointment hi nem het tura fiat tirania chuta chuan khati hun lai kan chairman zom tak pu vel huwa kan ni som le pariat khan session floor test nei turina kaunta a amai ro chu democracy majority control talo na chu chairman puvial muaka le kei deputy chairman puich lang mon sang ate khan he sarkar hian kan telverem tolove kei ni chu kan legislature party ni tolove tin ban na kan submita se sunakha dananga kalpui thei ani tolova amai ro chu anhuwa khan huna la om reng maya amai ro chu kan ho tu te an man mo talo nge moni protem chairman anin ruat chung le chairman khanan in ruat chungin an in oi fual talutuba amai ro chu eng po ni sela kan tia sarkar za takin kan kalpuya amai ro chu budget session an kowa thatakin opposition te pon kan telpuya amai ro chu apoi mo berzo mi pui ro reng na sarkar hil het adina kan dan manga fia Allah khan ngai saktak si lawa chuan district council and minority affairs kalklangin governor zom takne na changin budget le thil dang kha chu lada thari deu turani e ati masak tur kong kalom nga ye tin floor test nei tur reminder kha andong ani April ni som ni le pania khan amai ro chu an ngoi bo puita a ni som ni le pariat April district council and minority affairs kaltangin governor hena kan chairman zom takin a he tiang hi thil kal to dan ani sia thil hi hetiang hian ita sia amai ro chu atuli ti tlat ani chuan reminder min pele mai ta che a han ti khof wol le ni ni som ni le pani every la khan immediate reminder an pe to chungin bulawang mai khan ni som ni le pariata ngen na khan an siam no le a amai ro chu kan riat thewangin governor chuan district council and minority affairs kaltlangin khilna non ron ti an tian ril non kluk chung poa kan chairman te le kan sarkar kalme kina floor test lam reng ril ru om talo le member democratic practice a somle pathum council ina mamon nei tak si lawa chuan puin zangura kha
UDA kai foi kha chief executive member tan ni ni me sam ni le som hi panga khan aruat ta a chuta chuan kan soi ton khan ni som chunga floor test nei tur an ati kha anita ni elaya hian kanan soi du chu he floor test nei lo ber hi tuna kan budget sang ni le som ni le panga ti ru kan man thei lo kai kuang a chu ni ta ni tuna hian lairam mi pui sumbong aruaka kan sorkan ha thok ten an than tui faran thorim dan ba thei lo chung ko tin fai rel bela ruak don tlat mai ni sikul naw pang result a chuaka kan result ain an lo ang chi na then chuan kan fa te wangin mun thazo le mun thazo te le anai zo ka admission la tu po kan poisa ip aruak tatlat mai sia ang honga hi athuye em maya henga hi UDA te na kan thena ni lawa MDC mo mi pui ne mo zirlai poli ne mo an thena ni lawa ZPM legislature party ten an sarkar ina ati tur ngai tu ami si lawa do kan ringot siang rem an ngai tu na le an EM portfolio in sim na le chairman do kan ani emo deputy chairman do kan ani emo man ho ta jok sia dan de du ngai poi mo lawa governor ina thuar hil mol mola immediate reminder thon chung po tun theng an ti du lo zarania tuna hian treasury a puisa po a chain an chepa mai ro chu kan dan le du no oma kan fan rules te om ve a tin thu nei tu te no ma chung te chon khoi an la phau si lo wa he tiang he kan din hunan di ta he poi kan ti tak zet zeta ZPM legislature party leader le kan chairman po kan cha du chu namin real time min ko ne kan ni chu wang chuan dan ina aphut le kan dani na titura ti hi chu kan ham le kan ram tan arang theyang berin ti sela floor te si ko sela danin le democracy ro re na tu rangin min kal pui se ti hi UDA nga kan ngen na ani tak me me wani ti kha ka soi duwa tin ni china kan soyam khan floor te se hi chairman in ko turin di governor retangin DCNMA kal tlangin kan homol mola tun hi kan hu nun berakha pu en zangura UDA leader fiana tura floor test ko tura tian ya voi ni thleng hian kan chairman zone tak hian floor test ko na lekha hi MDC ten kan la dong lo re renga hi pui kan tia huna liam mai do na amasa panhi chungchanga po alokal sual to engma floor test ni ni lawa ahmong athui zia chu kan nam le kan ramin kan tong chho mek zela chuwang chuan tlongai sela dan hnuai hi chuan i aleko tu ten kan leko mai zel hi tha dan chunga leng tu ma kanum lo ve chuwang chun chairman point azom na hum him sela kan nam kan ram tan floor te sahi ko sela sarkar hi ani turangin UDA ni mo ZPM legislature party mo heading vat ro se ti hi kan du na le kan ngin na ni tina dot le kan soi du chu tun haya klang athu thang atam khop maya UDA ten governor an convince an throi suale ti thom thang te oma te ni hi governor chunga ro rel tu kan ni reng lowa UDA te hi dan chunga leng kan ni bok lowa UDA hi Mizoram sarkar chunga leng kan ni lowa lairam mi pui chunga leng po kan ni lowa pol chunga ma leng kan ni lowa pathian in min da na huna ramrong bol turin dan hoye ke kan pen ve tok chawani ti hi kan soi duwa tun na ya po kan council sarkar democracy a majority ong tak loma chuan thunei tu ten kan dan pro chanin Mizoram sarkar le kan governor te pun ma la ni kan ngaya kan lom via wa ZPM Mizoram sarkar chunga po lom thu kan soya big takin kan chief minister zom tak pu lo do ma chunga lom thu kan soya district council and minority affairs chang tu minister pu soi bunga chunga po thinlung takin lom thu kan soi ni kan ni na te kan zom na te kan dan le dun te min ngai poi mo saka chutiang chuan harsan le boi nom lovin zalian na kan yang chi te party clear rang lo min bong song te kan nam le kan rama that zel na tura thuron pon hoi thil te po min rol ruk te kan nama that zel na tura ta na politician kan ni na zona kan mamo min la thil fan de thei an chunga lom thu kan soya tin kan governor zom tak chunga lom thu kan soi atul dana zira he huna thunei tu din hun autonomous district council tele Mizoram sarkar chunga thunei na ane ve na zone te ati ve ngai na zone atlan chelo wa thila ti po hi achunga lom thu kan soya kan governor zom tak hian leirem kan ra thaina tur kong min zon puya malam zela po lairam len hamtan LADC local zel tu tan po
routling takthil min hu chia sakpo kan basic la tani ti kha kan soi duwa Mizoram sarkar le governor chunga keni UDA te chu kan long tak je tani ti kha kan soi du bukani tina to ber kan soi du chu kan Ramazir Lai Polian ber Lai Students Association ten kan dam le nam an thira dam lo wa khiat na lai te pon ni niang etiang hiam tun huna o kan chua hi zom kan ti tak je tani lai nam kan niang pon zom kan tia pathian ni na thing lo chung chunga min da ve na he kan hun chung rei lo te ram roi tu kan ni ve na zona po zom kan ti heng kan ram thil thleng te poi kan ti tak zet zet amai ro chu heng zong zong a hi democracy hom chunga chuan dan ma kan dan thei lo thil ani sia atu hinge nang in ti bik tur om ni hian ke ni pon kan in the chuang bi khau lo achu wang chuan atu hinge kan mo puanga tunge kan mo pu lo tu ti hi ke ni tan po hian riat thiam ma har lai nam tan po hian riat thiam ma hara chu wang chuan kan mi ma sa te in thei to pan chuam me ka kan ram huai tu kal ta te le tu na ni mek te le kan NGO te puin man la chho mek zela heng a kai kuang bera chu in le phal lo na dan kan dan buwa kan six schedule constitution bill telani ta si lo lai hi ania chu wang chuan chumi kan nei theina tur chuan kan mi masa te rem riat na le thanem ngai na te tuna kan roi tu la dam min dam pu te le political party rang te kan NGO te Mizoram sarkar ngei kan chief minister ngei puin he kong kan zo theina tur hian katlan chelo wange tin thu min chamul molania amai ro chu he anti defection law kan nei theina tur hian 125th constitutional amendment tur basic na kan nei provision akan kan dani he thi la hi lo thin theina tura kan theina zon ake kan pen chho ze la hi kan nam in na na tur le he kan buaina ber kan nam buaina ber kan political platform buai chin na te kan political circle buai thin na chin kan solve theina tur kan ti dam na tur man ruwa chuan ni zo ka hiat na kan le kai ni UDA te chuan hemi lo thin theina tur hian UDA nga kan tho pui BJP sarkar te po kan ta nan chang kai do na wang le tin Mizoram sarkar ZPM party ding po he kan nei theina tura kan ta na tlan chelo tura intiam ten ni wang po hian heng kan party lian pan hi te tho pui hi ke ni MNF legislature party te le outside support te tu congress party member pusilan mon thang te po hian he nam le ram tan hian he UDA sarkar din hi kan khe lo chana ni thi poi lai ram ni pu hian min thiat sakselati kan du ko maya achana chu kan khia kan nam le kan ram ina kan mamo aber ni lo ma sela aber te zinga mi chu he 125th constitutional amendment kan ti chunga provision rang oma hiania chumi chu tlumte thirin kan thira tuna yan chu tlumte thira kan thir chu nui naw apai a chula apiang chan ang deuh hin re to hiat na kan nei ni chumi chu min rin sak tur chuan central sarkar ngai amai ro chu chun a hring thei tur le a en kol chun zom tur le chuar hin theina turan ha thok tur chuan state sarkar ngai a helaya LADC mi puite kan ngai kan NGO te kan ngai mi mala sual chuat he ni lo zia chu kan mi ma sa te nan khichianga democracy rama om kan nia wangin tuna po hian central BJP sarkar laka basing sang ta kan ne ZPM Mizoram sarkar chunga po basing sang ta kan ne chung basing sang ta kan ne te chuan min ti pui thlin thei sak thei da lo mo tin basing na ne tu hunain UDA kan dina chu UDA kan member pan hi pu en zangura le pu bian thang pu te point thei to choin pa an la tura kan ngaya tin kan BJP lai district te Mizoram te le central lama kan thuai tu te pon thei to phe thila hian ma an na chhozel tura kan ngaya tin Mizoram sarkar po UDA kan ni nangin hemi konga kan nam le kan ramina kia pen na tura hian he kan ram politics chiria kai kuang ber man suak tur chuan he anti defection law kan nei hiangai tlat sia chumi kong tura chuan Mizoram sarkar po kan ngen pi alama lai ram mi pui po hian he a solution zo ka hi nikhata solve thei chi ni ngot lova huna dureya in pek na lian tak ngaya amun akhuna kan den ngaya chutiang tur chuan ril ru hi siam thaila voina kan buaina te voina politics a chiri kan ti te kan nama mual phove kan ti te hi chu ale lama voin ni amol pho na hi kan solve the ni tat lo wangin mual pho te po hi lo tok thin mai la nam hi than do na rama than don chuan achang chuan a fil lo lai te por de lai te polom thi ne amai ro chu hen thama hi ala pui tlinge me mang hen thama hi ala moye me mang
chu mi tur chuan kan thai ro thla lo vila LSA te po he kong kan zo na kong a hian a eng ti zom hian nge ngai to nei seng tai la he kan ram le nam dam na tu hian a eng ti zom nge ke kan pe na nga eng hi nge kan nam hian mo ber ti ngai to na te po min sen thar sak tu point UDA chuan kan nge nin kan soma tin LSA te po malam panin ke pen zel sel kan tam le kan ram tan mi tangkai tak pol tangkai tak mi zel se ti hi kan du thu samani ti khan kan du to nge in zo mai chung alom thu ba soi